E whaatalo whātu talafo ala Radio Samoa le nei fo i tai au, usi mea le whaafonga o talo le aswhareile. E le o whai ngofia I tangata whai ngā luenga le malo le fuafuanga o lo o whaatali nei I ai o le whaititi o tangata whai ngā luenga, se I whesoa soani e whaasau mai ai ni si tupe. I reporti le Herald o lo ta ua I tu sa male se lau tolus fulfa tangata whai ngā luenga o lo o ai I ai le matanga luenga le soifua malo lo ina e vaea. Ma e whaia lea ai le o le tu umai I lalo totongi o sui o le pulenga. O le matanga luenga le social development o le watatala le avanoa fa au lua tuai lava le tangata ia, lona suafa, e alua I le vaea po le voluntary redundancy. Reporti le tio ani usila o lo fa alia yenisi ngā lulu e le matanga luenga ale primary industries, le fa ate ia ina ua longo tala o lo o au fia I mga luenga I le lisi o avanoa fa ngā luenga lea e o I le vaea. E ui o lo ngā lulu I se tasi o polo ke tita ua. O le primary industries o le ua ai le silia ma le lua se lau tangata e o, ma e wha amauti noa I le masina a sau. Awa talafo o le ua talia le tanga luenga o pisinisi mga luenga le silia ma le se lau voluntary redundancies, ma ua to e tatala le avanoa I nisi tangata o lo o fia o, wha atasi ai ma le ai e wha amuta nisi o avanoa whai ngā luenga. I wha amaumaunga o mai le taimi nei lata I le onos fun ma le fitu wafe, tangata ngā lulu e le malo e o mai le wha ai ungo le tausanga ta aluai. Ma o se si itanga tele lea pe afua I le onos fulutolu wafe. Sa iai I le ono masina I lumatu, tusa lea ma le wha tesi tasi pasene. Na toe wha au popo ai ma ua wha ali ai le palemia Christopher Luxon le wha anua I nisi o pulenga mamatanga luenga. E ui o lea lava wa umona wha ai loa I ai le whainga malo tuai, wha ape ai ma le whainga malo fo ua iai nei. O le matanga luenga o pito I mawalunga le foi numero o tangata whainga luenga na wha au popo le matanga luenga le social development, le ana toe wha au popo le wha se lau ma le lima, tangata whai ngā luenga, so o aile matanga luenga o pisinisi na wha au popo, le tolu se lau wonos fu ma le valu tangata ai lona tolu I aile ofisa o la fonga po le Inland Revenue, e tolu se lau wonos fu ma le tolu. Wa wha amauti no mai le minister le soifua maloloi no le mafaufau Matt Doozy, e le tāpunia whai toto o le ofisa le suicide prevention. A o wa ai matanga luenga o soifua maloloi na vaia le tusa ma le se lau mo na tupu. E au fia tangata ngā lulu le ofisa lava le nei, e le o a fia I le wha au au pe o lea au nanga. O lea na mo e whai mai le asocio tangata whai ngā luenga le malo le Public Service Association o le atapuni le ofisa le suicide prevention. Peita ai I le afiafi lava na nafi na toe wha manino mai ai le minister e le ai. Ma ua iata ua fo I lona wha anoa noa I la fonga. Le asoci wa se ai tangata. Sau no le minister ele I aisa na tala I lea wha ai unga. Ma ua mai a wha manino fo I lona fina ngaloa nga I le wha atonu al matanga luenga le soifua maloloina. E le tāpunia le Suicide Prevention Office. O le wha ai unga yuni lea ua wa ai I le soifua maloloina e tatawa no atu I ai. Ua mauti noa le toe wha ata atianga fo al matanga luenga mai swing o lo tala noa nei. Ai ele I a mata loa ia mai a au kuso. Ua tatala le whale whaile fo o le Kuaraka Waipapa I Kalai Estate. O yuni o le tausanga tā luaina tāpuni ai le whale whaile le maena o le pau fo I lea. O le nofuanga wa tā ua le unit I le whale mai e St. George ina ua mai alana kona karate Male Health Canterbury. O le tatalai o le Kuaraka Waipapa. Lea e le mamau mai le whale mai tele Kalai Estate wa wha amama a venga I tina ma a inga. Mai le tau woa nga I Rangiora, Ralston po Ashburton. Wasilia ma le se fulu tausanga o fuafua ma whaiele nei ngā luenga ma o se fia ngā tele I tangata Kalai Estate. O le minister soifua maloloina Shane Retty le ana tatala ina aloa ia le tai ona nafi, ma ia tā ua o se fesoasoani tele lea mo tangata o lo ono nofo I le o ngā totonu le ai. O le aso luas fun male ono aperila, e a matatau tuai le whale whaile le fou ma e wha potu mo le taimi e wha whanau waitina maitanga, luas e fulu potu mo asia singa I totonu le ono I le valu vai asa e umai ona whanau le pepe fou, e ono isi potu mo asia singa, o le potu mo a oa onga, potu mo a inga wha apea male no fuanga I taunu uatu I ai ta avale al whale mai. Wa whai mai le whai whi au ia Brian Tamaki o le a ia su ina pule ngā nuu wha apea whale tusi le whainga wa wha asese ai mawhau o tangata e au fiai tamaiti, wha atatau I wha awhawhine. Wa sa wai le mai a io e ina I le ka le sia le whai whi au le Destiny Church, nau lātou wali ina pa e kolosi lea sa lanu o le nua po le Rainbow Crossing. O le pule ngā nuu au kilani mana whale tusi, le wawhai mai le whai whi au malona whale tua ia hena e ave le tū la fono I le se o mea e aluanga I ai tupe a tangata totongi rates al a ai. E se mai ia au kilani, o lo whai a fo ia I lātou ai muli le whai whi au le mea la veitasi.
E pei ua vaavaaia nei foʻi nisi ave i le tulafono pulega nuu Wellington, Rotorua, Gisborne, faapea Hastings ma e ave faatasi ma Faletusi. Fai mai le faifeʻau ua tatau ona faamuta o aʻoga sesē, lea o loo faasesē ai tagata i faafafine. Ai i se tali mai o le pulenuu o Aukilani Wayne Brown, e na te langolangoina sa o se tasi i totonu o Aukilani, ma o le faifeʻau foʻi ma tagata o loo mulimuli iā te ia e lē o totogia ni a latou rates ma e lē maʻi ia i sona taimi. Matala mulimuli, mule fale i Aukilani sisifo ana po ma ele ngata na pisi atu i ai le tinei mu, a o lea foʻi na iai ma leo na faaupengaina. Te o le valu na ripoti ai mai Red Hills Road ma e te ane le sfulmalitasi o tinei a le afi. Le isa isi na whaina ai ripoti le News Hub o lea foʻi na vaaia sui o kengi lata i le nofoanga e iai le fale ua mu. O tala na la Radio Samoa, Manuel Taiao.